Kada ovo čujete, više vam neće pasti na pamet da bacate ovaj deo oraha. Čaj od opni koje razdvajaju mesnati deo oraha koji uvek bacamo pokazao se kao veoma efikasan za pročišćavanje srčanih arterija, za prevenciju srčanih bolesti i snižavanje visoke telesne temperature. Pošto suženje srčanih arterija obično nastaje zbog hroničnog trovanja nikotinom, ovaj čaj se naročito preporučuje pušačima. Uveče potopite 4-5 opni u vodu, a ujutru od njih skuvajte čaj. Pijte čaj na prazan stomak i najbolje bi bilo da ga pijete svakog dana, jer on reguliše krvni pritisak i ublažava bolove u grudima. Čaj od opni oraha može da snizi temperaturu koja može nastati usled problema sa srcem. Osjećat ćete se bolje već nakon prve šolje čaja. Ukoliko stalno osjećate bol u grudima, trebalo bi da pijete čaj sve dok vas bol ne prestane i dok vam temperatura ne padne. Naravno, poželjno je i da se obratite lekaru.